Ako tražite nešto što liči kao raj na zemlji, onda je to definitivno ova država. Maldivi su jedna od najpoželjnijih svjetskih destinacija. Ova otočna država u Indijskom okeanu, poznata po svojoj čudesnoj prirodi, privlači više od milijun turista svake godine. Zbog turkiznog plavog mora, bijelog pijeska, palmi i gostoljubivih domaćina, stekli su epitet raja na zemlji. Sastoji se od 1190 otočića koji su grupisani u 26 koralna ostrva, a samo 200 tih otoka je naseljeno. Glavni grad je Malé. Maldivi su bili britanski protektorat sve do 1965. godine, kada su postali nezavisna država. Broj stanovnika iznosi oko 330.000. Ono što je zanimljiva činjenica, a veliki broj ljudi i ne zna za to, jeste da su svi stanovnici Maldiva muslimanske vjeroispovijesti. Razlog što nema nijednog pripadnika druge vjeroispovijesti leži u činjenici samog ustava te zemlje. Ustav propisuje da svi građani moraju biti muslimani, a to znači da osoba koja želi biti građanin Maldiva mora biti musliman. Ustav Republike Maldivi pokazuje da su načela Republike u skladu sa islamskim načelima. Stopa nepismenosti u zemlji je vrlo mala i ne prelazi 2%. Iako službeni jezik nije arapski, nema nijednog stanovnika koji ne zna čitati i učiti Kur'an, a sve to zahvaljujući mnogobrojnim školama Kur'ana. Službeni jezik je Divehi. Maldivi su udaljeni oko 700 km od obale Šri Lanke i nekih 300 km od obale Indije. Turizam se smatra drugim izvorom nacionalnog dohotka, nakon ribolova. Na Maldivima nema odstupanja od islamskih principa. Zabranjeno je služenje alkohola turistima, a turisti su dužni poštivati islamske propise, tako da nema golotinje i narušavanja javnog morala. Postoje 84 izolirana otoka za turizam i ne dopušta se turistima da idu u muslimanska naselja, osim ako će poštivati pravila islamskog morala, niti se turistima dopušta da jedu i piju u toku dana u mjesecu Ramazanu. Mnogi bi rekli da je na ovim otocima sve divno i bajno, vjerovatno mnogi od vas i ne znaju, ali ova država ima i svoju mračnu stranu. Naime, već duže od godinu dana traje politička kriza. Vlada ove otočne države vraća smrtnu kaznu, to jest od 2017. godine su uveli kaznu vješanja. Zbog toga prekršili su međunarodni sporazum o ljudskim pravima. Ozbiljna pitanja povlače se zbog procedura zbog kojih je nekoliko muškaraca osuđeno na smrtnu kaznu. Jedan od njih osuđen je zbog ubistva na temelju očiglednog izvučenog priznanja koje je kasnije povukao. Ovi slučajevi privukli su pažnju i Ujedinjenih naroda, a Odbor za ljudska prava prošle godine je pozvao vladu da odgodi smaknuće dok se ne razmotri njihova žalba. Također je uveden drakonski akt o slobodi govora, što građane i novinare dovodi u izrazito nepovoljan položaj, jer se zbog krive riječi može završiti u zatvoru i do 6 mjeseci, a kazne su do nekoliko stotina hiljada eura. Maldivi se za sada odupiru sa međunarodnom pritisku, no velika šteta će im biti nanesena ukoliko se ova smaknuća ostvare. Velika Britanija već upozorava svoje građane na opasnost putovanja na Maldive. Ukoliko se ogluše na upozorenja, Maldivi bi uskoro mogli postati poznatiji po svojoj okrutnosti nego po prirodnim ljepotama.